kangan ng davale sultyo may na Roma tinkantua ono naloloma ande naloloma ni kalo eseni tau siken kyo kilana kalo eseni kilana kalo kyo lotu seseni lotu katyo na wasini bola ni kuwa tikina ono naloloma eseni kanita kata-kata. It's not by work, it's not by what you have done. Naloloma na kani tingko tuna ka oblivia wale na wasini bola mo ka bango na kana babalay. His choice is based on His grace, not what they have done. Seni ka iko ka seni mukani masu seni ka no mulol en rondo tio naloloma ni kalo nandam pula nando kesa na natatawa na siya na ni kuwa kesa free kesa soliwale naloloma ni kalo na itabi ngamin natakawa mendo vinkoma nga nanonaloma vinkoma naloloma ni kalo vinkoma jisu vinkoma nanom ni loma vinkoma nanom ni loma mena sereka na togmati o vinkoma nanom ni loma me bobi nakataka nanom bubuli o vinkoma nanom ni loma bobi nakataka na mata bubali o vinkoma nanom ni loma naloloma na agape ako sa Kristo agape is unconditional. It's unconditional. Bekem ni na sartyo may bekem ni na semtyo na simna in coma. You don't have to beg for His grace. You receive grace. Receive na in coma.